Espirita, mangging kasalanan, ikapos kata. Nung heniking sakit na musika, ligaya na dakayanan na ginuning ari mistulang nalipan gewang sarili ginuning ari mistulang nalipan gewang sarili ligaya ka Kristo papaylasa ligaya kinggip pa nitubod kaya Espiritong waganing lugod iyo, ngeni at kapilan paman ligaya. King Espiritu waganing lugod iyo, ngeni at kapilan paman ligaya.
Maya payabak po kay katamongan ang makiramdam king radyo at manalbe king kay katamong online live streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banala misa para king Miyerkules Santo, Miyerkules kilubning malelto. Iyabetala naman kaniting misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Nova Joaquin, Visconde Reyes and family, Risa and Ronnie Reyes and family, Gina at Paulino Mallorca at ingkayang familia, Ria Concepcion, RV Flores and family at RV Reyes. Antimurin para king kapasalamatan ng Alice Magno, Amelia Bonifacio, Annalyn Miranda, Arnold Zabala, Bagtas family, Carmelita Milet Vergara Ocampo and family, Dalia Dizon and family, Emily at Annalyn Pare and family, Erlinda Garcia, Estela Zabala, First Calcutta Foundation Incorporated, Jesus Torres, Maria Venus Valencia Castro, Marisa Tulabing, Merly Bautista, Merlin Ferreras Abella, Mirna David Orlando Gatdula, Sheng Pangilinan, St. Ferdinand Medical Arts Building, St. Francis Academy at Tulabing Family. Para king kayadwanan ng Asuncion Sampang, Danica Lacayanga, Donald Paul Dizon, Estrabilio Santos at ingkayang familia, John Kenneth Nuki at Valerie Apple Balagtas, Lenny Papio, Lita Guanlao, Myla Victoria Amorao, Marciano at Clarita Arcega, Mirasol Ahos at ingkayang familia, Pamela Nicole Pelayo at Vincent Christopher Pare. Para king kabaytanang Lovely Pasha, Mercy Sukatan, Stephanie Tapnyo at Lourdes Yuzon. Para king malagwanang kapaldanan, Lubrado Toledo at Donna Katakutan.
Antimurin Angelita Valencia, Angelina Pelayo, Bonnie Ganya, Architect Bernard Valencia, Cons Quizon, Donna Katakutan, Esperanza Torno Cortez, Evelyn Dungka, Fernando Dabo Jr., Flora Quizon, Florencio Garcia, Helen David, Herbert Bais, Herna Sampang, John Vincent Lopez, Julieta Balagtas, Kenzo Miguel Policarpio, Michael Bulaon, Orlando and Jonas Manarang, Orlando Serrano Sr., Renato David, Rosario Caingat, Rosita de la Cruz, Victorina Galang, at Winnie David. Para King Kaladwanang, Esther, Francisco at Felicitas, Janicet, Jean, Jesus, Jerwin, Joel, Jose, Mamerto, Felisa, at Isagani at Dingmaldang Kaladwa, King Purgatorio. Ingke katamo pong kapag masusyan, ning banal ay Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Ronnie D. Cao, Ingkura Paroko ng The Lord's Ascension Parish, King Lourdes Site Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, imbalayan lumibalik yalog keka, at kang Kristong keka nganak miyubog na. Mayo pa ang iba, alang hanggang Diyos, pupurianda ka pasalama, tanda ka, alakang tuk ng mamahuske kami, parating bayo at labis-labis, abie, itiyaing panahiyaing karampatan, imbalayan lumibalik yalog keka, at kang Kristong keka nganak miyubog na. Yan pang tayo, iting banal na misa, kaniting kapagmasisyan ng Miyerkules Santo. King lagyo na ning ipa at ning anak, at ning Espiritong banal. Amen. 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 Ingginuman tabiya ke kayo. At kekanti mo din. Maya pa abak po kay kongan. Maya payabak po among. Misan tapang adwan ng grasya ng Diyos makaparkil emuban kanito. Mi pakayip tamo, naniban mi pakayip na naman pati na rin kaya katamong pamilya at pakamalan. Yabi tamo mo naman kayong pamanalangin tamo, ing adwan na kapaldanan para kay Brian Escasa at Ronald Bonifacio. Nandin ka bang daramdaman ko laretang intentions, lupang metong karetang pangadi para king kapaldanan, mayang unebye at may kutkut na nuyak magkamali last Saturday, i-architect Bernard Valencia. Akayabe kay Architect Bernard Valencia king Assumption. Although balo ko retired niya at part-time niyang tuturo king College of Architecture. At metong yang maging talasuyo mo naman king Parish of the Lord's Ascension, bala mo, metong yung karing ginulis king pegwang pisamban yung panahon ng atong bobet. Yabe niya naman king panalangin na sana diyaning metong biyang alanang ganing apong ginut, karin banwa kami rin kaya katang pakamalan na miyang ubye, may paligayan la karin banwa. At ganit kimit mong kapakumaban, pasyag tamo yung kaya katang kapanisyan, banting upayang may dinantang pamikatagon, makapagsadyat, maging karapat dapat magmasusi, karating banal na misteryo.
Ginoo, pakaluluwan mo kami. Uling mi kasala kami keka. Ginoo, pakit meke kami ing pakalulom pondugod mo. At ibiyemo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos, alubos mayipaya, pakaluluwan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king kaligtasan na kekang belangkas, ing anak mong Yeso Kristo tinggap ning krus, at ligtas na kami king upaya ning kasalang, ngeni mirarakayanan kami king ligaya ning kayang pamanyubling mebye, uling mabibiyayam pon mag-ari kambemo king kametunganing banal Espiritu, Dios manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Isayas. Tiro nako ning Ginong Dios, nung nano ing sukat kong sabyan, apasiknangan kula ring mibabayatnan. Dirina na akong sikanan, balang abak, ban itang turuna, kakong pakiramdaman. Dinina na akong pamanalastas ning Ginong Dios, at eko linaban o ginulot king Ginu. Inarap ke inggulot ko, karetang mamatbat kako. Ekula sebatan, inyang inunsulto dako, inyang sepulyut da ing balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, naku ananubalang, uling ing Ginong Dios, yang kaku babye kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko, ban api batakula. Balo ko, king Emil ako ing kakong dangalan, uling ing Dios, malapit ya, at patunayan na, king alakong pamikasala. Ating masikan alub, bisang mandalong kanako, paboren yung munta kami king husgado, pabustan yung karin misampang demanda. Ing Ginong Dios, ya ing mismong magdepensa kako. Ninungeni, ing makapatune, king mi kasala ko. Ing amano ning Ginu. Salamat King Dios. Ginu, uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ginu uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King uli mo, insultuan dako, at tutukong menga pakarine. Mengari kong aliwang tao karing kapatad ko. Anti kong dayuhan karing kayabe ko king bale. Tiktak karagul ing pamagmalasakit ko king bale mo. Bala mo api mikakaluko king puso ko. Ing pamagbalik da kega, kanako digpa. Ginu uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King pamaninsultura kako, mispakyang salo ko. Tutukong ala ng akarapat, kalungkutan ingat siyo kako. Manintun kong dumame kanako, dapot alametong man. Mamatula kako, ala kong atagpuan. Inyang danupan ko, lason ing karelang dinwang, inyang mawu ko, ing binyera, inuman amaslam. Ginu uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ing lagyo ning Ginu, king kanta kakuyang puryan, parangalan ke at pasalamatan. Panakit ding megipit kaniti, tumulala, at ding king Dios sasamba, mipasik nanganla. Uling ing Ginu, kayang pakiramdaman ing sa ingsing, ring at syuking pamangailangan, at nalalakwan, detang kalugurana, at syu, king sukulan. Ginu uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Parangalan tayo ing maya pabalita.
Hayat kapurian keka Kristong Jesus aginumi Ligayat kapurian keka Ligayat kapurian keka Inginu mantabeyo ke kayo. At kekanti mo rin. Pamamasang iba't king mayap abalita. Agpangkang San Mateo. Ligaya ke kao Gino. Kanita yung metong karing labing adwa, itang milagwan Judas Iscariote, may kikit siya karing pamuntok daring pari. Nga nang kinutang karela. Nanong ibeyo ka na ako, nung sopanda kayong makarakap kang Yesus. Bayaranan din at 30 pirasong at 30 salaping pilak. Malibat na kanita, menintun ng oportunidad Judas, man apagtaksila ni Jesus. King mumuna ng aldoning piyesta ning tinapay lang lebadura, linapit na ring alagad ng Jesus at ngarang kinutang. No ka rin muburing isadyami para kaya ka ing apuna na ning pamaglagpos. Nga nang may kibat karela. Puntalan niya itang metong atao king syudad at sabihin niyo kayo, ing maestro sasabyana, ing oras kumiras na. Buri kong pagselebran ing pamaglagpos king balemo, akayabe ring alagad ko. Dapat na ring alagad ning penabili ng Jesus karela, at si Jara ing apunan para king pamaglagpos. Inyang may bingina, linukluk-yang mengan Yesus, akasuro daring labing adwa, nga ng Yesus kabang mamapunla. Ing katutuan, sasabihan ko kaya kayo, pagtaksila na ako ning metong kaya kayo. May balisa na loob ding alagad kaniting sinabi ng Yesus, ing metong at metong karela kitang na, Gino, ako, may kibat si Jesus. Ing mitiltil king tinapi na king pinggan abe ko, itaying magtaksil ka na ako. Arapan na ning anak ning tao, ing kamatayan na. Antimo ing sabyan ning kasulatan dapat makalunos na itang taong maging kasangkapan na ning pamagtaksil king anak ning tao. Mayap pa, ing ene mi bayit. Kanita Judas, ing magtaksil kang Yesus, migsalita yo. Ako galang, ing amanman mo, maestro. May kibat si Jesus. Ika na mismo, ing sinabi. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian ke kao Kristo. Andat atin kung ikasal, meto nga baging pakikwanan ko itang bayong kasal, akasabi ko la rin ka na akong ikasal. Adake, nanitang kaya kaming kwentuhan, itang pakibalon ko, nung makanano lang may kapikit, may kilala. At ang gana po tang miras itang pamangutang karela, nung nano itang ikit ng sustaining factors, king karelang relasyon. Nung waman, nung minsan nating aliwa, may kaka-break up, may kakawani, pero may kabaligan pa si Bayo. At namang aliwa, alang break up, pero ating tampuhan nung minsan, at madalas, mga latimong bage. Ay kitang kutang nga itang sustaining factors, agad kong ipaganaka. Kasi nilaluban nyo nga ako, lifelong commitment yun. Gustong liban nyo iti, pangkabang biyaya. Ing kamatayan mo, yung sukat, maging dalaning pamikawani. Kundo siyempre, naman ega na gano, manatili, nung minsan naman ega na gano, maglambat, ating may pagkasira, may kakawani.
Pero at syuketang puntong anyaping kakasal kayo nga ako, kasi buriyo, miyabi kayit may kadugod, king kasakitan at kanawan, king sakit at kapaldanan, kabang diye, hanggang kamatayan. Pero bukod kaya tangkotang kung nanitang sustaining factors king relasyon da rin ng kakasal ko, kukutang ko mo naman naning akakid ng malyaring maging dalan ning pamikawani. Ngayon okay kayo, pero ono mong datang itang panahon, nanitang malyaring maging dalan, at posible kayo palang mikawani. At syempre madalas pakibat babiyada ka na ako, dahil kakasal ko, third party. Pero ako naman mo, lulwalas ke, man mo tao mo itang third party. Nung minsan, malyaring yung obra mismo, maging third party, kaya kayong adwa, potang milako na kayo oras king balang metong, o mekad, yung bisyo, potang ka rin mitutok yung oras ning metong at makalingwan niya yung pakamalan. At yung bagay nung minsan, ayaw talang sustaining factors kasi itong maging dalan ban pagkapilitan niyang papanatilian ng masanting nga pamiyabi at pamiyutos. Pero atin mo namang bagay nung minsan maging kasangkanan ng pamikawani. Dimnam tamo kimebasang ebanghelyo. Nung makananuyang may kikit ing metong karing 12 alagad na ning Ginoo, amilagwang Judas Iscariote. Karing pamuntok ding pari, may utang niya karela. Nanong ibiyayo ka na ako nung sopanda kayo makarakap kang Yesus. At anyang tanggapano rin ing binayad na kayang 30 sa laping pilak. Ilarete ring meging simbolo ning kayang pamagtaksil king Ginoo. At 30 sa laping pilak. May banggit king ebanghelyo pero balo tamo king kwento. Inumane pang Judas ing Ginoo. Metong yang tandang binyana yaing pag nasandang dakpan. Yaing taong pigtak sila na, pigpalit, karingat 30 sa laping pilak. At anyang maganap ingapunan ning pamaglagpos. Pigtapat na ning Ginoo karing kayang 12 alagadan niyang kasulo na law. Ing katutuan, sasabihan ko kaya kayo, pagtaksila na ako ning metong kaya kayo. Metong yung larawan ning may gamit king ebanghelyo, anong iya kung magkamali, larawan niya iti karing miyasawang mikadugod na potang mamangan la, metong lapinggan gagamitan. Kasi kaning larawan ng abinya na ning Ginoo, larawan nining metong nga taong pigkati wala na't liguran, pero anyang mitil-tilyang tinapi, king pinggan kayabi ning Ginoo, ita pala tanda nining pamagtaksil. Taliwas siya ini, ketang akasanayan na rin aliwang miyasawa, ulining karelang pamikalugod, king meto nga pinggan, karinla mamangan. Pero kening kwentong dimdam tamo, king meto nga pinggan, mi pasyag, alibay tang lugod, para king pakamalan, noon itang pamagtaksil, agewa ng Judas Iscariote. Kingkaya katang pamibiyebye, akakita mong king tao manatili ang tapat, potang gagawa na itang dapat. Na akita mo king may basang ebanghelyo, Judas Iscariote,
may natiling tapat. Kasi, nagyawaing dapat. Tingkaya katang karanasan king biye, may papasya kitang kapaniwalan, etala sukat paglibe, ring kaya katamong kayabe. Pero Judas Iscariote, pepakit na. Agyangkeng at pulong sa laping pilak, malyariya palang ipaglibe, ting meto nga kayabe. Asukat tamong luguran at pakamalan, at eman dapat pagtaksilan. Nya kaniting pamigunam, yapag ke ing temang kaya katamong pigugunaman, panagkatsiti, kaniting kapag masusyan ning Merkulis Santo, maging tapat tamo, karing pakamalan, inyaluguran talat, pagtaksilan. May kadi mo makalimit ka rin mi asawa mo, agyang ka rin mi kaluguran. O nino mang miyabe at kitang pamiutos, kailangan tang maging tapat. Lalo na ka rin kaya katang pakamalan at parati talasan ng luguran at kapilan man pagtaksilan. Karimeng labasang aldo maka-focus ko keng ulaganan ning lugod. Uling kaniting malialdo, meto nga masalang bagay papasyag na ning niting kapag masusyan, itang lugod ning Diyos king tao. Pigkalubne ning ipa ing kayang anak, uli na ning kayang lugod para king meto ketawan. At ing ginuking kayang pamibiye-biye, lalo nang ining gaganakan tamo ing kayang pamayla sa kamatayan at pamanyubling miye kaniting malyaldo. Bangin tulid mo, nung makanano ng gimpanan ni Jesus ing kayang misyon, ketang lugod ng pisyag. Anya ka rin pamigunam kaniting malyaldo, king parokya, karing pamigunam dudurot ko mo ketang temang malyaldo at dininan keng kabaldugan ng malyaldo, mission to accomplish out of love, expressed in living and dying for others. Wining Ginoo, pisyag din kayang lugod. Anyang gimpananit, dininan kaganapan ng kayang mission. At itang kayang pamaglugod. Binya na karing aliwa, king kayang biye, ang gana king kayang kasakitan at kamatayan. At king pamaglugod kaniting Miyerkules Santo, ing adwa na kaya katamo, maging tapat, baning agawa tamo nung naning dapat. At maging dalan iti, ning kaya katamong kayabe, etala paglibe. Agkatana katamo, ning ebanghelyo kaniting pamigunam, maging tapat tamo, karing pakamalan, inyaluguran talat, pagtaksilan. Manahimik takim ako'y na pinandit. Malyaritang balikan ganakan, pota itamo man kawangis ng Judas Iscariote, at intamong pakamalan, abala mo mawari ikwang pigtaksilan. Uling ang titala ng mga piglibe, ding kaya katang kayabe, karing atlong pulong sa laping pilak. Simboluning kaya katang Canaan, anyapin nating pakamalan, ay kuwang pigtaksilan. Manyawan tamong grasya, na sana busal din kaya katang Canaan, di na nakatang sikan na ning Diyos. Kanita, makapagkapilit tamo, king kaya katang pamibebe, ing manatiling tapat, inya gawan tamong paniing dapat.
At kapilan man, tala ipaglibe, rin kaya katamong kayabe. Makibatamo kining panagkat, niting pamigunam, kaniting Merkulis Santo, maging tapat tamo, karing pakamalan, inyaluguran talat, pagtaksilan. Talakad ko po ngini para king panalangin ding malda. King lagyuning kayang pamaylasa, maniga po tamo king Ginong Yesus, ban pakiramdamanin kaya katamong panalangin, nga tamong manalangin, ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Menalangin ka, king Getsemani, at mi pawas daya. Para karing daralan kasakitan, antimurin ring biktimada ring gera. Ipanalangin taking Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Deka panda ka anting metong a kriminal. Para karing alang kasalanan, ame sukol at medinan katuliran. Ipanalangin taking Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Biklat me ing pasbul ning paraiso, king mayap a mapanako. Para karing palpikasalang manigapu, king kekang kapatawaran. Ipanalangin taking Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Dinawon me ing kaladwa mo karing gamat ng ipa mo. Para kaniting komunidad a manalig keka, ipanalangin taking Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarilitang kapagnasan at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong Archdiocese. Iulinos sana king kayarianang maligaya ring kapatad tamong mayangon na biye. Ipanalangin tala king Ginoo. Ganakan mo kami o Ginoo, king kaya kang kayarian. Banking kaya katang pamibiyebye at pamiyabiyabe, pagkapilitan tamong pasyag ing lugod king mitmong katapatan, kanita mangintudid tamong agawa, itang dapat yang daptan, ading kaya katang pakamalan, kapilan man pagtaksilan, nga tamong manalangin. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Ginong Yesus, bisaking manatili siping mo at alakad lele ning krus. Ituro mo king mikat, tetagan, banmisan ayaldo, matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alanangga. Amen. Amen. Manalangin kayo kapatad baning dahon tamo, matanggap ya arapaning Diyos ipang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karenggamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan.
Oy paming miglalang tanggapan mo reting ay na yampang mi kakabang pagmasusyan mi iting misteryo ning pamaylasa at kamatayan ning kekang anak. Mira kayanan na keman sana king biye alanangga apig tagumpen na para kaya kami uling yung Ginoo manggaman king alanangga. Amen. King Ginoo mantabi kaya kayo. At keka antimurin, Ita sila rin pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulit. Tunay pin karapat dapat at matulid sukat ang makakabusing pasalamatan da kang king sablang pinandit at numan ka rin. O Ginoo, banalay pa, mayupayang tutut alananggang Diyos, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. May yanilag na kaya kaming kayang pamaylasat pang manyubling mebye, may rarayig na ing dewakan kapamilataning kayang katapatan, at magaganap na ing pamigaganap aking pangayanib mi king meto yatong kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristo, ring anghel ka rin banwa, iyampang ding karelang panalangin ning pamanyamba kabang alalang pupas magsaya arapan mo. Makianib sa ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Ikapining banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipaniga pumi, itugtog ming espiritu, munti mo titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Yesu Kristo, at tatandaan mi pakanitang bing mi paganganyayaya, at bayo na kusang dinauning biyan na king pamaylasan pon kamatayan na kinuaning tinape, pasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na nga na. Kuanan ye iti, ikayungan at kanan ye, uling itiing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kadis, pasibayo, pasalamatan nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na nga na. Kuanan iti kayungan at minum kayo kaniti, uling itiing kadis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, ambibubu para kaya kayot ampon para karing sablang tao, ban ganita mi patawaran na ring kasalanan, daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inangining gaganakan mi o mapamakalulungib pa, ing kamatay ng poning pangasubli ng mebye, darawon mi ake kay ting tinape ning bie, ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mong pansumuyo kaya ka. Kami nga sanang misulusulo king katawan ng pandaya ng Kristo, tipuna na kami nga timong metong ning banal na Espiritu. Ganakan mewoy pahaing banal na kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambya ng Leo ing papami at Florentino ing arsobispo mi, kambya ng Pasyano kaya kaming arsobispo emerito, ing kapariyang kapampangan at ding sablang pariyang pong diakono, at ding sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman din kapadan ming minuna ng pepinawag king piung kapanay ning pangasubling mebye. Idala mo lat ding sablang mayango na biye, king pakaludo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngan karapat dapat magkamit king biyalan nangga. Pankambyanin mo na Virgen Maria ing duning Diyos. Kambyan ng San Jose ing esposo na, kambyanin mo na apostol, kambyan ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambyanin sablang banal, ami bebe kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panawon, apur yan ang panapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan angga. Pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan angga. Amen, 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 Amen. Mapadiaring ema kanita kalagwa, niyang pagtapat ning Ginoo karing kayang alagad, nating metong karela, ing magtaksil kaya, at ema natiling tapat. Ing Ginoo, king kayang pamaglugod, gewa na pa rin ng naning dapat, agyang ating karing kayang alagad, ing migtaksil, at ema natiling tapat. Adwan ngayon grasya ng Diyos, banking kaya katang biye at pamiyabe-yabe, sumangid din kaya katang Canaan, magita pa rin tapat, at parating gawan nung naning dapat. Pailalam ngayon iking kaburian ng Diyos, ng kaya katang kaya doon, maustaking ipa, at ikanting panalangin na tiro na kaya katamo ng Ginoo. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang
sablang marok o impa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Bangking kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan at may kabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan kabang panayan ng pagsadyan ming panyatang namit mong ligaya ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos sa ipami, ing giluming sa Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan, ding kasalanan mi. Nunay ing pansinan mo ing kasalpandayanan ing banal na kapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan metungan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ang pon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka antimuri. Antimong anak ng Diyos, ning kapayapan pugayan tayong metong at metong king waga, ning pamisan metong antimong may kakapatad. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyato. Ibigay kami kapayapan, ibigay kami Niyo ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato. Niyo ing ginutang ni Yesu Kristo. Miras man kitang puntong ating alagad a meging tapat. Yapid kapilita na pamuring yewa ing dapat. Kulin kayang lugod. Noon tangin itang agataning ginuban. Makisulo king kayang dulang. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapat iagkas may nga mano mo, kumayap na ko. Katawa ng Kristo. Amen. sapat na
pamanalbeking online streaming, abayan da kayong yeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ning yening penandit, era kaatanggap king sakramento. Umeka muman espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sana paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Kapabaluan po. Makisan metong tamo karing tuntunan king triduo, ning Paskwa kapamilatan ning pamakiramdam king radyo, at pamanalbeking online streaming. Huwebes Santo, ing misang bengi ning apunan ning Ginu, apanimunaning kay katamong arsobispo, alas 5 ning gatpanapon ibad king katedral. King Aldo ning Huwebes Santo, mamuklatya ing radyo, king oras alas 4 ning gatpanapon, at mipangadyan niya ing dalan ning krus, manyaraya ing radyo, kay badda ring rito king katedral. Biyernes Santo, ing kapagmasusyan, king pamaylasa ampon kamatayan ning Ginu, apanimunaning kay katamong arsobispo. Alas 3 ning gatpanapon, ibat king katedral. King Aldo Biyernes Santo, mamuklatya ing radyo, king oras alas 11 ning abak. Mipangadyan niya ing dalan ning krus. Kaybat, mikasyeti palabras, magumpisang alas 12 ning ugto, at manyaraya ing radyo, kaybat daring rito king katedral. Sabado Santo, ing banal akabengyan, ning pamaglame king pangasubli ng mebye ning Ginu, apanimunaning kay katamong arsobispo, alas 7 ning bengi, ibat king katedral. King Aldo ning Sabado Santo, mamuklatya ing radyo, king oras alas 6 ning bengi. Mipangadyan niya ing dalan ning krus, at misundune ing regular programming ning radyo kay badda ring rito king katedral. Domingo ning pamanyubling mebye, mumunang misa, alas 8 ning abak, ibat king katedral. Kadwang misa, alas 10:30 ning abak, ibat king parokya de Immaculada Concepcion de Guagua. At ing rosaryo, alas 11:30 ning abak, dalan ning sala, alas 2 ning gatpanapon, at katlong misa, alas 5 ning gatpanapon, ibat king Holy Rosary Parish. Ing radyo ning kakatamong Arkidiocese ning San Fernando, DWBL 91.9 Bread FM, Kayantabeye, king kapagmasusyan ning Maleldo. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, ing Eucharistia, papasyag na ing kamatayan ning kekang anak, palabungan mo sana ing kaming kasalpantayanan, king magligtas ng upaya, at pasiktangan mo sana ing kekeng kapanaligan king biye, ay pangako na iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King kaya katamong pamibiyebye, sigurado tamong makyabe. At king kaya katang pamakyabe, pasyag tamo itang kapanwalan, nastunging tao, manatili yang tapat, siguradong gawa ng pani, ing dapat. Kambe na paning kapanwalan, etalasukat paglibe, ring kaya katamong kayabe. Makanyang tangadwan ng grasya ng Diyos, batayang pakibatan ng panagkat na, ng kaya katang meging pamigunam, kaniting Merkules Santo, maging tapat tamo, karing pakamalan, inyaluguran talat, e pagtaksilan. Ingginuman tabeya ke kayo, At kekan timori,
King lugod mo't pakalulu o Diyos, misan mo kepang balikdan, iyatsat mo ring mayupaya mong gamat, tagkilan ming balang metong kaya kami, mayapan mo o Diyos, sing paluban mong king mabilming kataon at pangatao, ing grasya mong pakayap, kanito, malagwat lubos keng mipaldan ka ring sakit ming panamdamang physical, emotional, psychological at spiritual, at mangintulid mo naman sanang payabot at ipagkalubtulis ng tiling by proxy, ing grasyang pakayap, karing pakamalan ming masakit ang yeni, gaganakan miti pangadi, lalong-lalo na rin kakalaguran, amakirake kaniting banal amisa, at maging kasangkapan niya, ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, ing DWB 91.9 Bright FM, king misang yampang mi, kaniting Merkulis Santong misan pang mi bulalaging kayapan mo't kayo pa yan, king pami pakayap mo, kaya kamit ang gana ka rin kakalaguran, amakirake kaniting misa, nula pa man ka rin, niya ibiya mo yung grasya at dinan mo keng kapaldanan kanita o Diyos, king kaya kaming pamibiyebye, makapakyabe kami, ading kaya kaming kayabe, hemi na paglibe, hemi na pagtaksilan, din kaya kaming pakamalan, makanyan mo keng yaning pakayapan, dinan kapaldanan king lagyo ng Yesus sa ginumi. Amen. Labing adwang Jesus. Jesus, 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 Jesus. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo Santo kami. Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakaluluwan Sagradong mo kami. Puso ng Yesus, Pakaluluwan mo o kami. Pakayap ng Puso ng Yesus, Pakaluluwan mo kami. tatlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, diyan mo kaming kapaldanan, O Diyos, at pakayapang lubos. King lagyo ng pagkalaming grasyang makibat ka rin kaya kaming kanya-kanyang kayadonan. King lagyo ng Jesus, diyan mo kaming pamikatagon. Kanito, O Diyos, king kaya kaming pamakyabe, apasyag ming lugod, at magi kaming tapat, ban parati ming gawan, nung nano, ing dapat. Ading kaya king pakamalan kapilan man, emila pagtaksilan. Panwanan mingini, O Diyos, imbalang metong, bendisyonan, dinan kapaldanan, at dinang pamikatagon, maging makabaldugan niya, ing kapag masusyan, ning malialdo. At diya mo yung bendisyon mo, O Diyos, king lagyo na ning ipa at ning anak, at ning Espiritong banal. Amen. 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 Umena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Salamat. Dakal pong salamat, maya pa ugto kaya kongan.